Akajuk before Jingplie. Ya kani ke medical clinic. Benta ke sengi ke khat riu tarik ubenai leber hajar apusau. Ke jeseng samla balang Presbyterian Putmuri ke lepli pajba ke medical clinic ke ban ai jing sumar ya ke beliau da ke doktor beper ki bela itu da ke sorka jela. Ya kini ke medical clinic lepli pajba di Reverend B.R. Karnayor ibelong i chairman ke balang Presbyterian Putmuri ha ke jing don ringkat lang kita mendesan ke dekot komiti balang ki nongkit kam ke jeseng kentai ke jeseng samla ke jeseng kena urang ba shnong ba sekretari shnong ke maulai Putmuri ki principal but vice principal ke Putmuri Presbyterian High Secondary School ki doktor ki nurse bat ki wei dia ka jing temu jong kene ke medical clinic ke long ban ai jing shakri kerpang na ke benta ki tu ki buwan na ki long yeng ki baduna ha ke yok kon bat ki nong wan shim dawai kim don kam ban siu ya ke bai pet ki doktor kin don ki jai dawai ha ke ba ki nong pang ki la ban yo a klem da siu pisa bat kin don ru ki jai dawai ha ke ba ki nong pang kin ha ban siu kham duna nekat kum ka dor balabu kani ke klinik ke don hapo ke Pelau School jong ke Putmuri Presbyterian High Secondary School maulai Putmuri bat ya kani ke medical clinic on pleman la ke sengi sajan nadu ke po sau beje janmit hadu nrio beje janmit Akajuk before Jingplie. Ya kani ke medical clinic. Atau aku ke burung ke Jingplie dan long lem bat ni barok.